Ka Dreams Mission jong storkar jela metakalai trik leber arjar pusan kalakot penlong ki jing yelang bat ki kimi ki pa jong ki tu ki khena ki balangop ha ka jing khirni di drok halor kumno banye phli jing mot ha ka bai dei bat ki jing shem jing e jong ki man ai ki jing slok man ai ka jing krishan bat kham tam e banya kren ya ka mat ka ba e bah ka ba ki kindu ha ki imlang ka salang ha ka ba ki jing mat jong ki jing sha i ben bat ki jing sha pet ben ha ki wei pat namar ke jingop ki khun jongki how new jaj jingdi pen buat abakran siklat patai khubor nakleng uba Francis Kharching mission director uloong kane kade ke sin jam banongkong kaba nakleng sarkar ka kwa ban ai ke jingkershan hakano kono korukom commission ka kwa ban kershan iki bat hakano korukom commission ka kwa ban ailat iki mat kham tam e iki jingsha iben ka kwa ban pendap penduno yakne ke jingsha iben Kani ka komisi buat ba ya pi bro ya wan ta si man cover susi ba pim la banyak cover ya ki ban interview ki ni pa because kita ni try ban break ya kan ka tabu kan ka stigma kepada kan ka jing event de ndai lasi kan ka sinjam ke meningkong mangila fa ya ki kmi pa bagi kuat punya discuss iki kamtam ni kuat banai support nak ada government kuat banai support iki agnu iki te mat kamtam ya kani ka jing event ka tu hari ko stigmatization ni kuat pendam penduk no ikani te ngala khot iki mentang sni bagi lawan ka tu ni ki kami pa ba ni kuat banyak keren bagi te akan digaju upor khot lang counselors dan kami Dr. Rika Lamari napa sama Manba Foundation la ai ke jing kren kumno man klan ke jing mot ke jing perkhat ke jongki ni ki kemi ki ba bat kani ngai ka de si ka de sin meningkong ba ni pelong kum ni ke jing dalam khatam nak yang kesorka bagi kuat man peti bagi kuat man ai support ye gini te kung kita ki sik kayo de pa pen klan ya ka jimut jemkat kan ni ka pi kamlong guma ya pang ni sistem ka belong normal mereka ni addiction ka ni jimpang kerni hau liu jing di drugs ka kta mdai tang yu tu na ya ka khna ka kta ya ka long yeng long sem barkhat te ni ang sutu ni na ka dream mission ni sutu ka jing jinjar ka jing kordet ju ni ka paru te nakata-kata ni sakhat khna ni meeting bagi kwa ai kata support kata ka jing arab kata ka jing kershan ki begini kin lok kinuk sa pada ya ki wei ki kimi pa because ngangai bon ki kimi pa ni pori jubi kingat kan problem kim don jaka ban le kim don kim tip ino ban keren ka dap da jing solera ni be tingi kwa ban pen i ka sarkar ka don ban yarap ban support ma aku khatsara ko kiwan na kilek kiwan na support na sor kiwan kidon kiwan na nongstone kiwan na pomongap ngat kani ka diksin jam maningkong ingin nangyap ingin khotsu na yo men sim na kani ka jingwan juki no wan tak ni ngot ala yo men sim mi mangin senang yai khot le se kiwi par ki se join lang kalau mno kan ka kani ka ngidangi ya hi kani ka jing sang nang join mai mo ta ngidangi wa ngidangi le kibun ke issues ki hab ye le kamde ba takil tangi kani ndi tang ma takil man ya le umnu ban ya kem ne umnu ban ya ai sumar ne umnu kabun ka issue ba de ban le ba ni ka wei ka de ba idi ban ya kem ya organize ki pulit sian ngin long training jong VDP lu begini kin kersian ini kanu company le tmai new drugs punya kem nei nakaliang pada nakaliang rehabilitation ru bidot kamanya kren kumno mendilang increase de na kwen man ya thu ipi bagi don sangut ki brio ki groups ki bla kloy man seng san pili ki bagan jing ni de jing persyang de jongi menyekran ki brio de ki yo men sim de ki sangut ki parties ki lawan ki ong bagi kwa ban seng rehab centers bila segi duna plot kini rehab centers post jongi de la de na langsung komen ma ki don kita
nakaliang gawai pada kadang sekarang yang ka awareness pada kami dan kami ni kerana kita awareness kumnu baniu di mentangi dengan persiang bania long meeting iki school iki college perkhoi ki principal college yan college principals bangin yang keren kumnu ki kena kin intern bangin IMC bagi penyak ka awareness ki kinlong ki ambassador hapok ka school juki bagi we school bagi lah banyak keren banyak di how sian ngan sebelum sekali meeting pada hot kerja lang juki seng samla jong por ka soslo min ya hot meeting banyak keren banyak perkhat hakunu kom gila banyak semua di kani And di drugs. kipun activities banyak le Anu drugs balong ni du drop sang ni du heroin heroin ini. heroin wat ka dia dengan ba ka jing mak ba khrau ba tinggi yang persang dia si ini ya cakmat na krimen ba po arsnem itu ngan seperti ngin ka soka seperti ki sal Try kadon ni am kajing discuss kita ni kita discussion kita tegi nakalian ki polis ya keren ni kita ki kita ni kita penyak ke rehab ni kamnong mo penyak hospital tu beri upang stom sup ki ai da wai tia kedon ki doktor ki don ki rehab ngala alek ar lai li rehab center ngala kedu makan kesin meningkong mengai kabajen jaba penyak dia kamdei ke bakai kamdei ke sup penyak ki ba nongpang tu teng ki jumlah menyesya jumlah ni kami cuma kami kabalong problematik ba di inu ba nong penyak rehab dia kamu ke kam krau ba ke kam ba kam sang di da kajim ai min sim jongi mentak lami te kisan te ngi kerman ba inya trai lang ba ka sorkar kan ai support kan service kan ni issue ba government bagi dia ai full support di rehab kalau rukom ni la ne sorkar kalau don lupa ka skip life war aja ai dulu ki bawan ki kena ki bawan nak kalian ke bibian ka support kan but ya ki rehab sumi ai support but bun ki rehab ki ba kena abaduk you ki ai free treatment